Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Šta mislite osobe koje imaju 90 godina? Kada će oni doći do svoje imovine, pored ove vlade, pored ove knjige? Dobar dan. Vi znate da komunjare još uvek vladaju u ovoj zemlji. Zato smo još uvek crna tačka na Balkanu. Dakle, ako oni misle da će dalje da nas kradu, oni se nešto varaju. Lopovi! Samo lopovi prodaju tuđe! Ne damo naš imetak za njihov početak! Dedovinu odmah nazad da nam vrate! Odmah! Hajdu crvena! Nedonošenje zakona i nesprovođenje zakona o restituciji je olovni teg na nogama zemlje Srbije. A to ne znaju Srbije koji sede u vladi i skupštini. Pokušavali su da nas na ovaj ili onaj način oblate, da nas predstave ovakvima ili onakvima. Ja vas sada molim, polako, civilizovano, onako kako su to radili naši preci, onako kakvi mi zaista jesmo. Da lepo krenemo, ali ne do Skupštine Srbije, nego samo do trotoara, do kolovoza. Primjeno. Neophodno je da dođe do restitucije. Neophodno je da dođe do restitucije. Posjeti svetsku i milošću i dobrotom i ne pravite zakona o privatizaciji i ispoči na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše. Zato što mora da se pomiri srpski narod sa svojom državom. Životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka. To je uslov za razvoj privrede Srbije. Bez toga Srbija ne može normalno privredno da se razvija. To je jedan od prioriteta evropske integracije. Zato što je to jedan civilizacijski imperativ. On je to onako provukao potpuno normalno, podrazumevajuće kroz tekst. Naravno da je, kaže, privatno vlasništvo osnov civilizacije. I onako, to se nekako podrazumevalo, čak on to nije nigde nije ni naglasio, to je bio integralni deo teksta. Nisam bila u Srbiji ceo život. Najkraće, ja sam živjela u Beogradu do 21. godine, kad sam napustila Beograd sa mojom majkom i mi smo otišli da sretnemo moga oca koji se nije vratio, pošto je bio udahao i umeđu vremenu osuđen ovde kao narodni neprijatelj, jer smo imali ciglane neke koje su radile za vreme kao i svi drugi što imaju neki posao i za vreme okupacije i bez okupacije, ali on je bio osuđen i mi smo izašli. Pošto mi je otac bio optužen kao narodni zločinac, a ja ne verujem da je to pravedno i sad pokušavam da ga rehabilitujem. Moj deda, inače čuveni beogradski trgovac Petar Parmaković, njemu je sve oduzeto, od imovine konfiskovano, samo zbog toga što je bio veliki patriota i što je bio bogat čovjek.
1958. godine, 30. novembra, on je odveden i više nikad se nije vratio. Ja sam Srpkinja poreklom, baba mi je od mamine porodice Nemica, čistokrvna Nemica, i oni su se prezivali Horstik. Oni su došli ovde iz Breslave, stari Pavle Horstik je bio u srpskoj vojsci kod Milana Obrenovića i kao srpski oficir zavoleo je Srbiju i ostao je ovde do kraja svog života. Moji preci dolaze iz Paraćina. Došli su u Beograd u 1850. godine. Prva investicija koju je moj pradeda uradio u Beogradu, to je kupio je plac gde je bio stari hotel Srpski kralj. Prvog dana bombardovanja 1941. godine Nemci su srušili hotel zato što je to bio centar za kontraobaveštajne službe Engleza i Francuza. Jako se teško osjećam kada prolazim pored ovih zgrada, pored svega. Mislim na mamu, mislim na dedove, na ovo sve što im se dešavalo. Imam crno na belo koliko su ih tužakali, šta su im radili. Na robiju su morali da idu. Prilikom oslobođenja Peko Dapčević je uleteo na belom konju, čini mi se tako komšije kažu, i rekao, viđu, ovo je za mog maršala i nema dalje. Tako da do današnjeg dana mi nismo uspeli da uđemo u našu imovinu. 1941. godine, kad su Nemci okupirali Srbiju, a Mađari Vojvodinu, Mađari su prvo, kao i Nemci, oduzimali od Jevreja sve biznise. Jevrejima koji su ostali ovde, ono što nije oduzeto bilo od strane Nemaca, Mađara, okupatora i narodne vlasti, finalno je oduzeto, u stvari nacionalizovano 48. godine i 50. godina. Ako nije oduzeto, onda je eksproprisano, tako da su obespravljeni bili i evo ta priča još do danas traje, nikome nije ništa vraćeno. Nemačkoj nacionalnoj manjini konfiskovana imovina po članu 30 tog čuvenog zakona o konfiskaciji, pravni osnov je bio pripadnost nacionalnoj manjini. Ja sam unuka Eresman Georga koji je rođen u Francfeldu, u današnjem Kačarevu, i očekujem da se ta imovina vrati meni i moje deci. Moja deca su 4. generacija koja ispašta jednu nepravdu koja je načinjena na jedan okrugtan, monstruozan, komunistički ili kvazi-komunistički način, po kvazi zakonima koji su u suprotnosti svim međunarodnim konvencijama, a koji i dan danas stoje na snazi. 1945. godine smo imali revoluciju, 1945. godine smo imali 100.000 žrtava komunističkog terora. Svi ti ljudi su stradali samo iz jednog razloga, zato što su bili ugledni ljudi, ekonomski nezavisni ljudi i zato što su imali sasvim drugačije viđenje uređenja društva i ideološki se nisu slagali sa komunističkim totalitarnim režimom koji je nastajao. Celokupna naša imovina je oteta. Pa mi nismo imali toliko, mislim, ne vidim, on je sigurno to zaradio pošteno. Mislim, i drugi su imali. To je osnovna stavka u kapitalizmu. Novac od biznisa ostaje u porodici. Kad ostane u porodici, onda je država stabilna. Onda se rađa ponovo srednji stalež, jer srednji stalež je u stvari
insinuacija na stabilnost jedne države. Kao što i stabilnost jedne države u porodici. Znači, neće biti toliko razvoda, jer uglavnom i sve nesuglasice u porodici je zbog materijalne situacije. Srbija ima jedan specificitet. Srbija je bila uvek jedna domaćinska zemlja. To znači da nismo bili feudalna zemlja kao Rusija ili Mađarska, da je mali broj ljudi je kontrolisao i zemlju i industriju i tako dalje. Dakle, svako ovde je imao nešto. Taj prag koliko je čovek mogao da imovine je bio najniži, apsolutno. Znači, ljudi su ostavljani sa najminimalnijim, drugim rečima, nije im ostavljena nikakva imovina da budu ekonomski slobodni i ekonomski nezavisni, a samim tim i politički nezavisni i samim tim i da budu slobodni građani države u kojoj su živjeli. Behind me you see the villa, which is occupied now by the workers of Hydrotechnica, who have inherited, as it were, the old Hydrotechnica villa built around the 1960s inside my mother's house. In 2004, Hydrotechnica was sold to Scepter, who is a big industrial figure here in Belgrade. Tu se krši zakon na sve strane, tu se radi šta go hoće. U svakom slučaju, to je ogromna korupcija. To je nova moda. Otmi od naroda pa nosi na Kajmanska ostrva. Situacija je krajnje ogoljena. Ljudi koji su na vlasti sada i koji imaju nameru da vladaju minimum još 4 godine su otkupili otetu imovinu. Uglavnom, od stanova pa preko svojih prijatelja i omiljenih tajkuna ulaze i u industrijska postrojenja. I hoćete kažete da se Srbija vraća u feudalno društvo? Totalno. Sve ono što su obećali da će vratiti, sve su to poklonili desetorici ljudi u Srbiji, koji su bez sumnje bili najorganizovaniji. I mi danas živimo u kandžama kriminogenih struktura, u kandžama srpske mafije koja se u stvari popularno zove, koji se popularno nazivaju tajkunima. Jedan ili dva tajkuna mogu da pokriju financijski oštećene, toliko bogatstva imaju. Neophodno je da dođe do restitucije. Vodite računa i uvažite legitimne predstavnike vlasnika i njihovih naslednika. Simeona Mirotočevog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostrskog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika. Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Sveti pravedni bogodaci Joakime i Janu, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te milosti i Gospode usliši nas greše, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom ti čovekoljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Restitucija je važna zbog toga što je oteto prokleto. Zbog toga što se ne sme oteti, a da to ostane bez posledice. Dok god se danas ne donese zakon o restituciji, dok god se ne utemelji zakon o rehabilitaciji na pristojan način, kako je to urađeno već u mnogim zemljama u tranziciji, mi nećemo
i mi nismo i nećemo raskinuti sa komunizmom. As it were, the second human right after life, the right to enjoy private property. And if you think back to 1848, the Communist Manifesto said, if you seek to define communism, it is the abolition of private property. Okay, now in 2007 we should be thinking about granting that absolute right, and it should be the duty of every state to ensure the right to private property and its continued enjoyment. Da bi jedna država raskinula sa nasleđem koje stoji kao negativno nasleđe iz nekog ex-komunističkog vremena, ona mora da sprovede demonopolizaciju, debirokratizaciju, demilitarizaciju, denacionalizaciju ili restituciju, da bi uopšte stvorila neke osnovne preduslove da može doživeti pre svega realni ekonomski napredak, a odmah nakon toga i čitav onaj drugi niz socijalnih posledica i sve ostalo što čini jedno društvo uređenim kako bi mi trebali da budemo. Pod dva, to je najefikasniji oblik privatizacije. Unless you do that, you can't have any transactions with any confidence, whether it's banking or mortgages or insurance or inheritance and so on. So that's why I believe it's so important. Evropa to zahteva, to je jedna neminovnost zbog ekonomskog progresa. Ima milion faktora zbog kojih to mora da se reši, s tim što je jedini problem što to mi insistiramo da to bude odmah, jer već kasnimo 7 godina. Vrlo je važno imati u vidu istorijski razlog, a to je pomirenje države, na jednoj strani koja je u jednom periodu bila autoritarna, komunistička i koja je otimala, i njenih građana. Communist period produced many enormous unfairnesses. And as you say, some rich people became poor, but in fact everybody became poor under communism. Od pre 2000. godine je bilo samo da srušimo Miloševića, pa samo što nije. Odmah ćemo prvo naturalnu restituciju, to je rekao pokojni premijer. Naturalna restitucija je prva obaveza. Pa smo onda slušali njegove ministre iz DOS-a i te DOS vizije. Evo, 2001. pa 2002. pa 2003. pa se onda smenila vlada, pa su nam i ovi obećavali. Sve stranke, demokratske stranke, nazovimo ih, imaju u svom programu kao jedno od prioritetnih stvari, u stvari je rehabilitaciju i restituciju. Međutim, ispostavilo se da istog trenutka su obrnuli celu stvar. Đinđićeva vlada, Živkovićeva vlada, posle toga je Koštunicina sa Dinkićem, koji je u stvari glavni taj koji je Bog zna kako to propagirao, kao i sve što radi u stvari u predizbornim kampanjama, nikad suštinski ništa nije uradio. On je imao to ministarstvo. Ja sam se zalagao za donošenje tog zakona, međutim, oni koji su mislili drugačije su smatrali da je to opasno za privatizaciju i da to može da dovede u pitanje privatizaciju kao glavni proces restrukturiranja privrede, da uspori to vlasničko menjanje. Od gospodina Milana Parivodića gore zakon o restituciji na jesen. Znači, uopšte ne bi komentarisao predizborne izjave ministra Parivodića, jer da stvarno postojala neka ozbiljna namera, taj zakon bi bio donešen i u septembru, i u julu, i u avgustu, jer nije bilo meseca da nisu najavljivali donošenje zakona o restituciji. Zašto se ide tako sporo? Očigledno da postoje ideološke podele. Znači, ljudi koji su učestvovali u 5. oktobru, veliki broj njih ipak ima jedan socijalistički refleks u sebi i prosto smatra da ta restitucija je neka stvar iz prošlosti koja nije važna,
Ukoliko postoje razumni ljudi, restitucija je razvojni proces. Mi nemamo drugi način nego lično da uzmemo učešće i da se borimo, jer obećanja političara u ovoj državi ne znače ništa. I'm convinced that in Serbia there is a political will to set up a legal framework for the restitution of property based on the German-Austrian example, but applying it to the modern circumstances of Serbia today. And that is what I believe that the EU would like to see as part of the agreement with Serbia, that the politicians here put aside their differences and recognize the one fundamental right, which is the right to private property. And they've got to ensure that. And the only way of doing it is through the rule of law. And that is now being prepared. So I'm optimistic about that. So what Serbia needs to do, this is the same advice I give to every country. It's too important to be left to the government. It's too important to be left to the private sector. It's too important to be left to the people. It has to be the joint responsibility of all three. They have to work together. They have to come up with a clear, long-term strategy for the future of Serbia. What's this country for in the modern world? Mi se zalažemo za naturalnu restituciju. To znači da mi, originalni vlasnici otete imovine, ne želimo ništa tuđe, mi želimo samo naše da se nama vrati. Mi vlasnici ne želimo nikakav tuđi novac, jer nama nisu uzimani vaši novci, nama je uzimana naša imovina, naša zemlja, naši stanovi, naše kuće, naša ognjišta, naši ambari, naše fabrike. Mi ne želimo da dozvolimo da se kompletno stanovništvo Srbije zaduži za minimum 50 milijardi evra, kako se sada licitira. Mi želimo samo da se nama vrati naše. Sada vlast, ova koja jeste, ona prihvata da treba da se to uradi, ali je pitanje kako. Najvažnija stvar je kod zemljišta upravo. Znači, vi ste predložili u jednoj emisiji, ja sam gledao i to jedno 2-3 puta ste se zalagali, da se zemljište pod zgradama otkupi uz pomoć države, odnosno preko države, da država bude posrednik. Znači, oni insistiraju da nam se daju obveznice koje bi pokrile, a naplative za 15-20 godina, dokladile naša potraživanja. Međutim, mi nismo za to zato što našim dedovima nisu oduzimane obveznice, nego su oduzimane kuće, radnje. Nisam ja mislio obveznice, ja sam mislio da se isplati u gotovini. U gotovini? Da. Pa da vam kažem, imamo ovde predlog zakona koji je pravljen u vladi, Ministarstvo financija ga je pravilo, tajni predlog zakona. Kaže, jednako je opasno kada bi konačni predlozi bez zaštite dospeli u javnost i tada izazvali talas aktivnosti kojima se može pribaviti korist od budućih zakonskih rešenja. Ja taj tekst ne poznajem. Pa, verovatno ne poznajete zato što piše da se ne bi uzbuđivala javnost. Tajni je tekst, rađene zimus i proletos. Sad ja hoću samo vas da podsjetim na tu priču iz jednog jedinog razloga. Mnogo jednostavnije vratiti zemljište, kad već pričate o zemljišnoj reformi, i natura, sve, iz jednog jedinog razloga, jer ne košta državu ništa. Uzmite naturalnu restituciju kao obavezan model. Ovim načinom te naše opšte naturalne restitucije investitori dolaze jer znaju kod koga se obraćaju kad hoće da kupe zemljište. Gde god je naturalna restitucija moguća, a da se ne povrede legalna prava koja su stečena naknadno, ona mora biti izvedena jer je to najjeftinije za državu. Ali s druge strane, pravna sigurnost isto tako ne sme da bude dovedena u pitanje onih ljudi koji su po zakonima kupili. Bez brige neka budu svi ljudi koji žive u stanovima, koji su otkupljeni, mi u stečena prava nećemo dirati. Znači, vi nemate ni jedan predlog zakona. Ne, mi radimo na predlogu zakona. A vi radite, dobro. Ali gospodin Sekulović nije upoznat. Vlada Republike Srbije je juče donela, po mnogima, donela nacrt zakona o povraćaju bespravno oduzete imovine, a kasnije je obavestila građanstvo u Srbiji da je u stvari podržala predlog nacrta zakona o restituciji koji je njen ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i koordinator u toj tehničkoj vladi za financije, gospodin Parivodić, predložio Vladi Republike Srbije.
svojih prava, da živi kao što živi Indiosi, kao što žive Crnci. Hajde da malo ne sumnjamo u vašu dobru volju, a vi nas uporno demantujete u to i mi jednostavno moramo da sumnjamo. Još jedna obmana starih vlasnika i njihovih potomaka. Budite mudri, budite razumni i radite za ovu zemlju zato što ste samo za to dobili mandat. Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Ne nasedajte na još jednu obmanu i pljačku potomaka komunista! Verujem u Boga, duboko verujem u Boga, ne preko ovih posrednika koji su slični, nego verujem direktno u Boga bez posrednika. U posrednike vrlo malo verujem i verujem da će nam Bog pomoći jer smo mnogo ispravniji